Slovenian road is quite okay, but sometime on the driving as a heavy vehicle, truck and trailer, sometime highway is closed because lot of construction work, especially in the near the Domžale area. Ima zapore, ima, desi se, evo sada je bilo prošle sedmice na 10 km 9 udesa. I to je stresno. Počelo je mnogo da se krade, da nam kradu gorivo, da nam kradu robu. We have here time limit, tachograph rule. We need to be follow tachograph rule because we avoid the accident and fatigue driver long distance journey, especially in the international drivers. Other country have no this rule. Other country need to be drive as much possible driving, and employer need to be put lot of working hours. But Slovenia and European Union very good. We need to be follow 4.5 hour driving and 45-minute break, and again we can drive 4.5 and go for the daily rest 11 hour. I parkinzi su nam isto također problem. Nekada ne možeš da izvezeš celu vožnju, da izvezeš svoj pojmaš sve, jer moraš da staneš ranije, ako ne staneš, nemaš parking. Otroke v vrtcih učijo, da se morajo prepričati, preden stopijo na cesto. Gledaš pa odrasle ljudi, ti pa enostavno stop na cesto. In to se mi ne zdi prav, da imajo pešci recimo 100% prav na prehod za pešce. Mogo že daj tudi kar fajn bremzati. Jaz da ustavim, ponucam toliko in toliko energije. So obrabe gum, obrabe zavor, to je na nek način onesnaževanje. Da pa jaz spet poženem svoj težki kamion, pa spet porabim toliko energije, časa, pešec bi počakal 2 sekunde, jaz bi se normalno mimo odpeljal, ne če bi šli mir, ne vem, bi se mogoče dosegli kakšni rezultati.